Tihi talanid Bethlehem mature Dulal bale jisu giye jana makan Baba chawi bale jisu setera kana Apite Anjum Dapitu a music Jotor bu studio. ene jama duduk kata dah riak aja ene jo tahun pe gorob aja tayom re ciar tu duduk bang kata ene jo tahun pe Tihi talani de Bethlehem matur Tihi talani de Bethlehem matur Dulan bale jisu giye jana makan Baba chawi bale jisu setera kana Tihi talani de Bethlehem matur Tihi talani de Bethlehem matur Dulan bale jisu giye jana makan Baba chawi bale jisu setera kana jotor bu raska ba duduk tahe bang kata ene jo tahun pe Apite Anjum Dapitu a Kora music ku ya studio. sogoi kora ku Srma disambagi kate dati puri talar Srma disambagi kate dati puri talar Bulan bale jisu giye jana makan Baba chawi bale jisu setera kana Srma disambagi kate dati puri talar Srma disambagi kate dati puri talar Dulan bale jisu giye jana makan Baba chawi bale jisu setera kana jotor hora jom lagi ବ୍ୟବସ୍ଥା mena na matkane bago bape jom ka pe jom gui tabuna Tihi talani de Bethlehem matur Tihi talani de Bethlehem matur Dulan bale jisu giye jana makan Baba chawi bale jisu setera kana Tihi talani de Bethlehem matur Tihi talani de Bethlehem matur Dulan bale jisu giye jana makan Baba chawi bale jisu setera kana Dulan bale jisu giye jana makan Baba chawi bale jisu setera kana Dulan bale jisu giye jana makan Baba chawi bale jisu setera kana Apite Anjum Dapitu a music studio. Moheshpur, Uttar Dinajpur. ठीक है